4,000 টকীয়া ৰন্ধন গেছ কলৈ গ'ল? 1,200 টকা বোলে মহিলাৰ বিকাশ হ'ল। বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই। সবকা সাথ সবকা বিকাশ পেট্ৰল ডিজেল দামে কৰিছে হৰবৰে। বিজেপি চৰকাৰ হাই বিজেপি চৰকাৰ হাই 20 টকীয়া চাউল গৈ 50 টকা হ'ল। যোগান মন্ত্ৰী টোপনি নভঙা হ'ল। বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই। 20 টকীয়া চাউল গৈ 50 টকা হ'ল। যোগান মন্ত্ৰী টোপনি নভঙা হ'ল। বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই। 14,000 টকা হৰুণলৈ দিয়ে, 1,250 টকা ৰন্ধন গেছ উলিয়াই নিদিয়ে। বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই। 14,000 টকা। You see that we are not in power. But before the election of 2014, when our honorable the present Prime Minister came to the Karbi Pahar and appealed the people of Karbi Anglong to cast the vote in favor of BJP, and they were promised to fulfill the demand of Article 244A. But after passing of 9 years in the center and 7 years in the state, no any symptoms come out. Moreover, a few months back, our honorable Prime Minister came to the Difu, Karbi Anglong, and he never used the term and his commitment of Article 244A. But we, the Congress party, still we keep in mind our honorable leader, Rahulji, what he made statement. Let us come to the power. If the people of this valley will allow us to fight for them, then definitely Congress will not backfoot for the Article 244A.